Simbanje kubashimira kuza wa Peyote Rwanda umereye mu cisaro kwezi yose nkomeza kwifuriza amahoro n'imigisha mu by'umukuru byose ngira ngo mumaze kwimenyera kari yacaranye Peyote Rwanda yageri bageza amakuru menshi aba agiye atandukanya amakuru abayibanda ku makuru avuga mu myidagaduro imikino ndetse n'andi makuru yose bagenda cara hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yarwo tutabatindiye amakuru atugezeho nonaha breaking news na amakuru ababaje cyane amakuru ababaje abari bari mu mujyi wa Kigali ndetse nabumvishe iyi nkuru yose aho bava bakagera aho umuntu apfuye amanutse kuri etage ati yaba yazize iki ese byagenze bite reka tuyibagezeho iyi nkuru yose uko yakabaye ibi ni byabereye mu mujyi wa Kigali ahagana saa 6 z'amanywa mu mujyi ahitwa Commercial hari umugabo wozaga ibirahure kuri imwe muri etage zihari wanyereye mu isabune arahanuka ahita apfa umwe mu bakorera ahitwa Kazi wabirebaga kure yabwiye itangazamakuru ko uriya mugabo yararimo koza ibirahure ari kumwe n'abagenzi be bakora isuku aza kunyerera mu isabune ati twagiye twumva abantu barasakuje bavuga ko umuntu apfuye tugiye twumva ngo ni umugabo wakoraga isuku arimo yoza ibirahure wahanutse yikubita hasi ahita apfa avuga ko kandi imbangukira gutabara yahise ihagira ko kanya imujyana ku bitaro bya kaminuza bya Kigali CHUK ngira ngo murumva uko ibintu byari byifashe ndetse n'amafoto muri kugenda muyabona kuri uyu musore cyangwa uyu mugabo wozaga ibirahure ahanga muri etage ngira ngo abatahazi neza no kuri uyu muhanda uva ku isoko rya Nyarugenge werekeza kuri Rompoint cyangwa kwa Rubangura muri uwo muhanda utambika kuri etage nshya iri hafi aho ngaho niho uyu mugabo yituye hasi arapfa ngira ngo murabibona ko hari abayobozi ndetse n'abadaso ndetse n'abandi bantu benshi bari kureba uko byagenze reka dukomeze yari breaking news tubagezeho amakuru akomeye cyane ku munyarwanda watawe muri yombi ndetse akiyemerera ko yatwitse katedrale ya Nantes mu gihugu cy'Ubufaransa reka tubagezeho aya makuru yose ku buryo burambuye n'amakuru dukesha radio ijwi rya Amerika ni Peyote Rwanda reka dukomeze aho umunyarwanda Emmanuel Labayisenga ariwe wemeye ko yakongeje kiliziya nkuru ya katedrale yo mu mujyi wa Nantes mu Bufaransa uwo mugabo w'imyaka 39 yabanje kwandikira abategetsi barimo prefet n'umushumba wa diocese atanga imbuzi mu buryo bwo gutabaza umunyamakuru wacu Venuste Nshimiyimana uri mu biro by'ijwi rya Amerika i Londres yabonye iyo baruwa arayisoma. Abayisenga ukomoka Muhanga mu ntara y'amajyepfo y'u Rwanda amaze imyaka 8 ageze mu Bufaransa atangira yerekana ko afite ubumuga yatewe n'uwamuhohoteye amusanze mu kiliziya mu mwaka wa 2018 isamu ya n'igice arimo afunga kiliziya akamwibeshyaho agira ngo ni padiri yabwira abategetsi ko umuganga umukurikirana asanga gikeneye kuvurwa Abayisenga akibaza impamvu yahawe integuza yo kwirukanwa ku butaka bw'Ubufaransa mwibaruwa ye yanditse kuwa gatandatu tariki ya 18 akayohereza isaa 10:12 za mu gitondo nyuma y'amasaha atageze kuri 2 kiliziya igatangira kugurumana. Abayisenga yerekana ko kuva mu mwaka wa 2016 igihe yatangiriye umurimo wo gufunga no gufungura kiliziya yasabye uruhushya rwo gukora ntaruhabwe kandi igihe yahohoterwaga yaragitegereje guhabwa uruhushya rwo kuguma mu Bufaransa. Baza kandi nuko mu kwezi kwa 11 umwaka ushize yahawe urwandiko rumuteguza kuva mu gihugu kandi yaragitegereje gusubira kwa muganga ndetse n'ikirego yatanze amaze gukubitwa kikaba kitarigeze gisuzumwa. Uruhushya rwo kuguma mu Bufaransa yahawe umwaka ushize rwarangiye ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka. Abayisenga aragira ati ku itariki ya 29 z'ukwezi kwa mbere umwaka 2019 nanditse ntabaza Musenyeri Jean Paul James umushumba diocese ya Nantes n'ibyegera bye kugira ngo bantabarize kuri prefet mbone impapuro zatuma nshobora gukurikiranwa n'abaganga kubera ko ingufu z'ubuzima bwanjye zagendaga zigabanuka. Akomeza agira ati nyuma yaho Musenyeri James yumvikanye na prefet ko diocese ikwiye
kumpa akazi gahemberwa umushahara, ati ndetse nasabye gutanga umwirondoro ariko nta cyakozwe, ahubwo uwumbajije anyohereza ku wundi. Umufasha w'umuyobozi w'ishyirahamwe ryitwa Secours Catholique rifasha abatishoboye yamugiriye inama amusaba kwihangana agategereza indi myaka 2 kugira ngo yuzuze 10 ari mu gihugu, imyaka isabwa kugira ngo ahabwe ibyangombwa. Ariko abayisenga asanga harimo agahimano, akandika ati mwambaye hafi igihe kirekire mbakorera, atariko kuva nahohoterwa ndetse no mu gihe tugarijwe n'icyorezo, ati murantererana mukansaba gutegereza imyaka 2 kandi ntagira kivurira. Mu rwandiko rwe abayisenga yarabateguje agira ati niba mwibwira ko hari baringa cyangwa roho ya shitani yampohoteye mbakorera kandi kabahuma amaso ntimubone ko ubuzima bwanjye burindimuka, ati mbere yuko nkomeza kwitangira ikoranabushake ngomba kubanza ngashyira umutekano aho nshinzwe nk'uko uwampohoteye yabikoze, nkahashakira kandi nkahasohora iyo shitani kandi nkabikora nk'uko shitani yabigenza. Arangiza ibaruwa ye agira ati nizeye amasengesho yanyu azamperekeza muri iki gikorwa cy'ubumuntu kidahuye n'ibyo nakoraga, kugira ngo nyuma yacyo hazamenyekana akarengane gakorwa n'abakozi bo kuri prefegitura kandi mubone ko ubuzima bwanjye bwazahaye mbakorera, bityo nshobore gukomeza kubonana n'abaganga ntatinya kwirukanwa mu Bufaransa. Emmanuel Abayisenga yemeye icyaha, avuga ko ari we wakongeje katedrali, icyaha gishobora guhanishwa igifungo cy'imyaka 10 n'ihazabu y'ibihumbi 150 by'amafaranga y'amayero. Venuste Nshimiyimana, Ijwi ry'Amerika, Londres. Urakoze Venuste Nshimiyimana. Tuvaho mu Burayi tujye mu Rwanda, aho muri iyi minsi imibare y'abandura COVID-19 ikomeje kwiyongera mu bice binyuranye by'igihugu. Hari n'impungenge rero z'uko abafungwa barimo kwandura muri kasho za polisi ari benshi. Abashinzwe gukurikirana abakoze ibyaha ariko bavuga ko gufunga bitazahagarara. Asumta Kaboyi akomeza inkuru. Mu minsi ishize muri za kasho za polisi hagaragaye imibare y'abandura virusi ya corona bahafungiye. Ibi byatumye ubuyobozi bufata ingamba zo kubanza gushyira mu kato abafungwa bashya bagapimwa covid mbere yo kwinjira muri kasho. Ni ibintu bikomeje kuvuga ko bibangamiye ababuranyi, kuko usanga iminsi uregwa bagomba kugezwa imbere y'umucamanza irenga bitewe n'akato aba yabanje gushyirwamo. Maître Murangwa Faustin ukora akazi ko kunganira abantu mu nkiko yemeza ko ikibazo cya COVID-19 gikomeje kubabangamira mu kazi kabo. Cya mbere nuko mbere na mbere tudahura nabo twunganira ngo nibura mubashe kuganira, umwunganira mutarabashije kuganira niho cya mbere tubangamira. Twebwe ku bwacu twumva n'ubundi ihame nuko umuntu akurikiranwa ari hanze hanyuma agafungwa mu buryo buri exceptionnel, nabwo babona nta abari hafi ashobora gucika ubutabera. Ubu twavuga se wacikiraho ubutabera mu gihe imipaka yose ifunzwe. Dominique Bahorera, umuvugizi w'ubugenzacyaha, yabajijwe n'Ijwi ry'Amerika niba batagabanya umubare w'abafungwa kubera kwiyongera kw'icyorezo cya COVID-19. Izo ni ingamba zizafatwa n'inzego z'ubutabera, zirimo kuganirwaho, ariko hariho ibyaha udashobora kwihanganira. Ntabwo wafata umuntu bafashe avuye gutobora inzu nijoro, ufata umuntu wishe umuntu kugira ngo amutwarire moto, wenda cyangwa urugero rwa hafi, cyangwa ufata umuntu wasambanije umwana, cyangwa se ufate umuntu wanyereje mu mutungo ya leta itagira ingano ngo uvuge ngo kuko hariho covid tumwihorere. Abo ngubo akurikiranwa, wenda akaba yatwarwaho arindirwa ubuzima bwe kubera ibibazo bya covid, ariko umuretse waba urimo ushyigikira kudahana, noneho igihugu wasiga usanga igihugu noneho abantu bazi ko ntawe uzakurikiranwa bakikorera ibyo bashaka. Uyu muvugizi avuga ko nubwo icyorezo cya COVID-19 ntawe kitagera, ko batazareka gukurikirana abakekwaho ibyaha ndetse no guhana abo byafashe. Gusa nanone yongeyeho ko hari ibyo bemererwa n'itegeko bashobora gukurikirana nyiri gukora icyaha adafunze. Muri iki kibazo dufite rero turimo duhanganyeho na coronavirus, hari ubwo bimwe muri ibyo byaha ushaka kuvuga uti ibi ngibi ndumva atari ngombwa ko umuntu afungwa by'agateganyo, cyane cyane ko umwirondoro we uzwi, ibimenyetso twarabibonye, nta nubwo ashobora gutoroka. Dufate nk'urugero rworoshye rusanzwe, iyo umuntu aje kurega undi akamurega icyaha cy'ubuhemu, bavuga ati yankora icyaha cy'ubuhemu busanzwe, cyangwa se umuntu akaba yaregwa ko yafashwe agiye mu murima agasarura imyaka. Turamutse dusanga nta ntuzikomeye, si ngombwa byanze bikunze ko umuntu akurikiranwa afunze, ariko ibyo ngibyo ni ukureba nyine ko biri mu mbibi z'amategeko. Yego, ariko ntabwo nanone nta rutonde twavuga ngo duciye iteka ngo rurahari, hariho n'ibindi wareba ugasanga bitari ngombwa.
ikibazo cyo kwirinda COVID-19 cyahinduye uburyo ukekwaho icyaha afungwa muri ibi bihe. Mbere iyo urwego rw'ubugenzacyaha rwafataga ukekwaho gukora icyaha bwashoboraga guhita bumufunga cyangwa bukamukurikirana ari hanze. Kuri ubu ufashwe wese muri ibi bihe mu gihe hemejwe ko afungwa by'agateganyo abanza gushyirwa mu kato mu gihe cyagenwe na Minisiteri y'Ubuzima, akabanza gupimwa bikagaragara niba afite COVID-19 cyangwa ntayo mbere yo kujyanwa muri kasho. Maître Murangwa wunganira Professeur Egide Karuranga wahoze ayobora kaminuza ya Kibungo yagarutse ku isubikwa ry'urubanza rw'uwo yunganira rimaze kuba inshuro ebyiri, asaba ko yunganira akwiye kurekurwa kuko iminsi 30 ubushinjacyaha busaba ngo bukore iperereza igiye gushira ataragezwa imbere y'urukiko. Bivuga ko yafashwe tariki ya 3 z'ukwezi kwa karindwi. Ntabwo rwose bisanzwe, ariko nta nubwo twumva n'ikintu kidasanzwe cyatuma ubundi atagakurikiranwa ari hanze. Urebye iminsi ubushinjacyaha buba busaba iminsi 30 igiye kurangira, bivuga ngo iperereza ubundi ryagakwiye kuba ryarapfundikiwe, kandi nta nubwo ari no kuvuga gusa ngo ni ibijyanye n'iminsi. Unarebye n'ibiri muri dosiye ntabwo wavuga yuko mu by'ukuri iperereza ritapfundikiwe ku buryo mu by'ukuri wavuga ngo yaribangamira. Noneho ukurikije yuko anarwaye akaba anafite imyaka itari mikeya kuko ni umuntu urengera imyaka 59, ubona mu by'ukuri impamvu yatuma cyane ko akiri no ku rwego rukekwa nta cyaha kiramuhama. Inzego zishinzwe umutekano zikomeje kwiga ku bibazo by'abafunzwe muri iki gihe cya COVID-19. Biteganije ko nizimara gukora isuzuma ryimbitse hari bamwe bashobora kuzarekurwa bakagira ibyo bategekwa n'ubutabera ku buryo bakurikiranwa badafunze. Assumpta Kaboye, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.